Menya byinshi cyane bitandukanye kuri Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame yavutse mu mwaka wa 1957 avukira mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Paul Kagame yakuriye mu buhungiro mu gihugu cya Uganda nyuma y'uko iwabo bose bari bamaze guhungira aho ubu twita iwacu mu gihugu cya Uganda, nyuma y'uko iwabo bari bamaze guhunga kubera itotezwa ndetse n'akarengane abatutsi bari guhura nako. Menya byinshi cyane bitandukanye kandi byerekeye kuri Perezida Paul Kagame, wumve amateka ye, wumve n'imbaraga yakoresheje kugira ngo iki gihugu abe yakibohora. Aho turavuga zimwe mu mbaraga yakoresheje kugira ngo ahabashe kuba yahagarika jenoside yakorewe abatutsi. Paul Kagame yakuriye muri Uganda, yiga mu ishuri rikuru rya Makerere ryisumbuye. Nyuma y'amasomo muri iryo shuri yinjiye mu ngabo z'igihugu cya Uganda maze aba n'umujyanama wa hafi wa Yoweri Museveni. Paul Kagame n'abandi bantu batatu baje gushinga ishyaka rya FPR ahagana mu mwaka wa 1980. Iri shyaka ryashinzwe nabo rigamije gukuraho akarengane cyangwa ihohoterwa ryari riri gukorerwa abanyarwanda. Nyuma y'uko wari uyoboye APR Gisa Fred Rwigema, turamuzi twese ko ari mu bantu bakomeye cyane, mu bantu bagize uruhare mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Uyu Fred Rwigema yaje kwitaba Imana Paul Kagame yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari ari kwiga ibijyanye n'igisirikare. Nuko bidatinze yaraje akomezanya n'ingabo za FPR nk'umuyobozi wazo. Mbanze mbashimire we nk'uwari ukuriye ingabo za FPR Inkotanyi zahoze zitwa REP-A, yewe akaba n'umunyapolitiki yatsinze urugamba rwo kubohora igihugu. Muri Mata hagana mu 1994 Paul Kagame yabaye umukuru wa Repubulika y'u Rwanda kuva muri 2000. Perezida Paul Kagame perezida wa gatatu w'u Rwanda, aka kanya ni perezida wa gatanu wa Repubulika y'u Rwanda kuva mu 2000. Paul Kagame yavutse ku wa 23 Ukwakira 1957 avukira mu mujyi wa Ruhango mu ntara y'Amajyepfo mu cyahoze ari komine Tambwe. Yari umwe mu zari ziri gize prefegitura ya Gitarama. Je guhungira mu gihugu cya Uganda mu gihe ivanguramoko ryibasiraga aho mu bwoko bw'umuryango wa Paul Kagame uri mu miryango yatotejwe, maze abasaga 100 bakava mu byabo bagahungira mu bihugu by'abaturanyi mu mwaka wa 1959. Kagame yavukiye mu muryango w'abatutsi mu majyepfo y'u Rwanda igihe yari afite imyaka 2. Impinduramatwara yo mu Rwanda yarangije ibinyejana byinshi byiganjemo abatutsi. Umuryango we wahungiye muri Uganda aho yamaze ubuzima bwe bwose. Mu myaka ya za 1980 Kagame yarwanye mu ngabo z'inyeshyamba za Yoweri Museveni, aba umusirikare mukuru wa Uganda. Nyuma y'uko intsinzi ya gisirikare ya Museveni imujyanye kuri presidancy ya Uganda, Kagame yinjiye mu Rwanda Patriotic Front FPR rwateye u Rwanda mu mwaka wa 1990. Umuyobozi Fred Rwigema yapfuye hakiri kare mu ntambara yamaze Kagame yigarurira kugeza mu 1993. FPR yagenzuye agace gakomeye mu Rwanda no guhagarika imirwano byaganiriweho mu iyicwa rya Perezida Juvenal Habyarimana. Yari ingingo guhera genocide, aho abahutu b'intagondwa bishe abagera ku bantu 500 miliyoni imwe, abatutsi n'abahutu batari intagondwa. Kagame yaje kongera intambara y'abenegihugu, arangiza itsembabwoko, itsinze igisirikare. Muri Vice Perezida Kagame yagenzuraga ingabo z'igihugu kandi akomeza kubahiriza amategeko mu gihe abandi bayobozi batangiye kubaka igihugu. Abasirikare benshi ba FPR bakoze ubwicanyi bwo guhana
nivugwaho rumwe niba Kagame yateguye ibi cyangwa nta bushobozi yari afite bwo kubihagarika. Inkambi z'impunzi z'abahutu zashinzwe muri Zaire no mu bindi bihugu zagenzurwaga na genocide. Abitabiriye genocide bakangishaga umutekano u Rwanda. FPR yibasiye inkambi mu buryo butarobanuye mu 1996 ihatira impunzi nyinshi gutaha, ariko inyeshyamba zikomeza gutera u Rwanda. Igitero cyagabwe ku nkambi z'impunzi cyahitanye abantu bagera ku 200. Raporo y'umuryango w'abibumbye yerekana ko ibyo bitero bishobora kuba bihwanye na genocide, bikaba bishobora gutuma Paul Kagame aba umunyabyaha w'intambara. Mu rwego rwo gutera, Kagame yateye inkunga intambara ebyiri z'inyeshyamba zitavugwagaho rumwe muri Zaire. Inyeshyamba zishyigikiwe n'u Rwanda na Uganda zatsinze intambara ya mbere mu 1996 no muri 1997 zishyiraho Laurent Désiré Kabila kuba perezida mu cyimbo cy'umunyagitugu. Mobutu maze ahindura igihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo RDC. Mu ntambara ya Kabila yatangiye mu mwaka w'1998 kurwanya Kabila, nyuma umuhungu we Joseph, nyuma y'uko guverinoma ya RDC yirukanye ingabo z'u Rwanda na Uganda mu gihugu, intambara yaje kwiyongera. Mu ntambara yo ku mugabane wa Afurika yakomeje kugerageza amasezerano y'amahoro mu mwaka wa 2003 no guhagarika intambara. Mwibutse gukora subscribe kuri Dr. Senga TV kugira ngo ujye uhora ubona ibiganiro nk'ibi ngibi cyangwa se andi makuru atandukanye yo ku isi hose. Kora subscribe kuri Dr. Senga TV ukuri no kukazogera. Perezida Paul Kagame yashyize imbere iterambere ry'igihugu, atangiza gahunda yo guteza imbere igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu cyinjiza amafaranga. Hagati muri 2020 kuva mu mwaka wa 2013 iki gihugu kiratera imbere cyane ku bipimo ngenderwaho birimo ubuvuzi n'uburezi bwiyongera ku mwaka hagati ya 2004 ndetse na 2010 ugereranije 8% ku mwaka. Kagame yagiranye umubano mwiza n'umuryango w'iburasirazuba bwa Afurika, Amerika. Umubano we n'Ubufaransa wari mubi kugeza muri 2009. Umubano wa RDC ukomeje kubamo nubwo intambara yo mu 2003 yahagaritswe. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu na raporo y'umuryango w'abibumbye yashyizwe ahagaragara ivuga ko u Rwanda rushyigikiye inyeshyamba ebyiri muri iki gihugu. Kagame arabihakana. Ibihugu byinshi byahagaritse kwishyura inkunga mu 2012. Nyuma y'ibi birego, Kagame arazwi cyane mu Rwanda hamwe na bamwe mu babikurikiranira hafi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu umushinja guhandamira politiki. Yatsinze amatora mu mwaka wa 2003 hashingiye ku itegeko nshinga rishya ryemejwe muri uwo mwaka, atorerwa manda ya kabiri mu 2010. Paul Kagame yavutse mu bana 6, abakobwa 2, abahungu 4. Akaba ari umuhererezi kuri se Rugambwa Deogratias na Asteri, urwibutso ku buto bwa Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame ari mu bantu badutera motivation zo gukora amaboko mu mufuka nk'urubyiruko cyangwa se nk'abandi baturage batandukanye b'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame kuba yafata kino gihugu akakiyobora, ni byinshi cyane byahindutse, cyane ko byinshi cyane bidushimisha nuko umuntu wese ari umunyarwanda. Ikindi kandi akaba nta macakubiri ari mu iki gihugu cy'u Rwanda. Umuturage wese n'umuturage, cyane nk'abaturage ayobora tumukunde cyane. Nk'urubyiruko yitwa imbaraga z'igihugu, tugomba gukora ibishoboka byose aho u Rwanda rwavuye ntuzigere rurasubira n'umunsi na rimwe, kuko ari twebwe umuryango w'ejo. Mbese ukora subscribe kuri Dr. Senga TV kugira mujye muhora mubona update
z'ibiganiro byacu duha dukora twaploadinga kuri channel yacu. Tukwibutsa gukora kukazogera kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe ndetse n'ibiganiro bishyashya bihora bica kuri Dr Senga TV. Byinshi cyane biba byiganje muri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, yaba duhuriye kuri Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'izindi social media za mu gihugu cy'u Rwanda. Mwibutsa gukora follow kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe ndetse n'ibiganiro bitandukanye bikora no ku bastari yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose. Turabakunda nk'umuryango mugari wa Dr Senga TV.